विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा। Second Inter MEC Prize Money Football Championship ni kansaning rain kori katham angten kitipon. Patumi arkoi ni phai grade roxy ari gangsam ingdeng hini mate Second Inter MEC Prize Money Football Championship dom kamukang baisang pachu akram along pachu pon. Lasso along sponsored lagi Karbi Anglong Autonomous Council, KAEC Lapen Organic lagi Karbi Anglong Sports Association, KAS Invest Karbi Anglong Sport Association, WKSA Lasso along alohi aman pen nang chitong dun lagi Karbi Anglong MP Akhal Horem Simbe Lapen Jinthong MEC Abhijit Grow MEC Prohab Chandra Karo Lapen Best KASA along Klembang Kubang di Abhijit nang chitong dun. Lapen patum ikacepatin mati opening match kupatipon lagi Sacang Ghenta constituency, lapen dua amla constituency lagi ni si cepati ponle. Laso kacepati alang best player anak isi tamit David Inti ahin pempang pasuri ini lapen trophy cepalang dua. Lapen kiram ating atum si tamit tang pasuri ini koi pajodo. Laso kapatu alang dua amla constituency pen borget hampen cepahal pon. Lapen Sacang Ghenta constituency jiro paket highway pen pondet lo. Pinap aning resitame Jinthong lapen langhin sitame Cipati thekon longji lapen lasong si insam jin pen cipati pondo. Dom kamukang pen 9 kilometer Sanjay Inti News Day Report Pay News. Karbi Anglong Autonomous Council pen kapanongpon umama kirena Angka Suryenkor 20,000 to the loser of today's match. Alangli Sun Osa Pulangha Sucen Jambatukan trophy do lapen Arlo Angka Sur ini Alangli Lok Pono masih ni Tigo Malosar Alangli Nali dua player Alangli si Cipilong lo Sur ini lapen Alap